Terima kasih dan saat ini akan kita lepaskan masing-masing dengan mengulangi alasan kita dan kita dapat semua memang karena kita bersyukur Allah Cik. Amin. Dilo sama Tuhan. Rodo kami perpuluh mengaku segala. Bila Tuhan di perlawanan Tuhan berujung, dia batu mana, berjabat di mana, bisa Tuhan. Jadi bisa berani, bisa dalam saruna perpuluh segala. Modal seorang pe, anggota permainan, seorang perlu bermain, satu seorang berani semua. Seorang ada di dua orang, sedikit masih gopak, boleh mana. Tuh seorang berputar Tuhan. Satu mana mau Pak dulu. Biasa pada jasinaga. mudah-mudahan kami raga sepuluh. Iso contoh kami lima abang nyaman Tuhan. Jadi torok kami iso mau sokot dia di pemain kami. Otik sosial media gudang sosial tahu. Laskar hawa mancaro nanti masa kami sokot dia. Benar pada hati Tuhan. Kalau ini benar pada hati orang Boleh ada yang bodoh. Sang pangrubian tu lalunan 10 asabay datang aja gudang sobay.
Partikianon, masataw ko pagdaw mo na rin. Mawala dewa di hamona Ni dainang Ompudaryo. Dipapainak nila sa luar muna. Nau pinasarap muna tuhati hasulutong di Partikyanon Parhitehon. Siya balganiro hamu pasahanton songor ringit si Dioswara. Ima songor nagawi si luar muna tutamani bagas namin iya Partikyon. Ima nalaho manurupi kami manukul-nukuli kami diulaw sa matuani na inango. Jangan melihat upasan kami itu selalu bukan di hamu dan pangurun kami. Tak pola guanaku marsada-sada. Amang baru ia Partikyon dan yang kami antok tokat tadi batang. Anggian pak jumpa na di jalan muna po na nilulong muna asal hono solon mo ito pinatip kong kucur pantong di topi di tapian. Manak tu dia pe hamon manganak kerajaan yang mengurungi saya totong maada pota parsauli. Jalan yang nomor apa itu kepasyanan anu Tuhan mana mandongan yang kuna mardomu sirap kita senyo. Amang baru orang so pasahan kami pat katayo tu ada pamuna. Ini orang nabi Panginoon namin yang namang baru. Walaupun kehusabai kami hamuna selalu kuna Fazani amang baru nabi dan terbaik kami manangah dua pamuna takas ni bodo hamu torok mari bulan akindan hula-hula nabi alaya amang baru untuk susah kami dua pamuna son ulus nakajak ulus sikajak rabu walaupun kusawi harwe na udas pa tuak ka abana muna dia amang baru deh Gaben terang. jadi soalnya pak dia mengperkecil kami naik borhak pahamin ya.
tinawa ay natiyo di ba kapanuhatan. Bakit daw ito sa iyo? Ulos sa madua ni inanamyo. Asabay damang pa ulo na si Diyo palumaw ang sa kanya. Jadi secara dia pada nabi. Dinalaw ka pa una dua namin mahami. Hahamdi namin. O parang simbolo tua, boru benado di Kabupaten Petumon. Di Kota Bandung, di Bandung Raya, bernama para Ubat sih. Di Kota Bandung Cimahi Kabibi. Ala pasatong tama acara talitikyo acara par dua ni na dua ta. Itu orang bisa main teman dulu. Terus maratan dari sonema yang usul nami di nama natapak kami so. Madongan yang pinopar no putar aja sipul. Iman apa tujuh sisa ada dua kita sisa ada dua. Nah sisa ada dua kita sisa ada las Roma. Disuruh rodo kami, hahang ibu. So manukoli sa luhut na lasiroha, manukoliroha di Erbangkona. Tuk sa manipe, do buru berenta, didikyo. Tuk sa manipe di haro nami, lasma roha mo sa luhut na. Jadi alat cara sa matuwa ng tahatay, tahatahong mati, ulaw sa matuwa ima ng taulaw. Amang pagkay ng halong, nakapitilaw lang na amang ng magloko ka. Namatuwa di ba ka? Asa siya yung mula-mula siya yung mula-topa. Marmula-marmula itu marmula-marmula. Asa yang dapat to amang mula-mula topa na.
Ido aselok na dua-dua na makataon ni buah ina hauna toras dengan dari pengadilan na tubalia nang mangilia mahami pinoperna punami dikyo asa dia toras dia gabi asa totok masuang ni bata totok nama kasamato barang udah lihat nang totok nak ditikyo na magserba lo pamahami do akan dikor na soni buru berenang ido asal ko kata ni dua-dua na matakataw tapula di sibaga di manilog ni angka pangirinan horas mahami na maraan ni buru lo pere pinoparapung nagi na si buru no totok kami masih pangirinan alami niya mang pandai na malo asa maserba lo bakal baik dua mang gudang bulu-bulu totoran nami do kami na maraan Alaundo berdaharani hubungan nami PSBB nado di Bandung Raya. Tumpe disonole do hoito
di haronami hula-hula ala rodo hami tu bagasan maka potoko asa giat an mau di simai pasar tani hata nauli do hata pasu merupakan kamu nasi ala ni na soria kami musadu tumpe dan terpasangan tani di situ saduna akan nauli na dekat merupakan kamu nasi saduna pinoparne na dua tahun lasma rohamuna tuje pete dan kata nabi dikio lasma rohamuna so ni mama asal tahu lucu lantas ada leho tak pola pom hitam nama lu tahu terus perwatan deh Lalu di bapak dong. wah sampo anope sampai abang perdeng nama lo pada turun pada turun pada kota Partarias nama lo nama lo perdagangan Pustar do masarunan ng jagar ng ilaw sika nami ma bulon nami digyo pinompar na pun nami raga si pur berena hata nila tua na makatawa ni buat ina na tiyo di ba ko papana palumpa ba mama si tiyo madonato akasala bana makatayo ka Dasugod di partakop ni matanyari takas do tabuhay di ulaw kasadaryon tina kupanginuhami ima Tuhan di ulaw ta jala takas doy di pasaran tamu amang padinamitan yang nami tu amat tanah bartua di bata jala sinorohan yang mata di bata tulus doy pangiluan tayo lumubima barhite uning-uningan na pinagkemunay seorang sehari ribuan di ulau tasadaryon dak adong nahurang manangah ala diraja nami amang pada nama lo nami las situturohan nami ope asa harus sikop sudi tanyang nami asa pasangan tami mahamu matong namani kopi ulau ta marhite godang tadi bagasa sadaryon ko pasangan tami ma nang hartu epir nang sakti-sakti nami
Waras pir Tuhan muna raja ni pada nami. Las marah muna. Jadi itu setabi ulu mandi hamuna raja na sumbulon namin. Jadi orang kata perkosi nama orang tiara jalan itu. Gabi. Jadi di hamuna sumbulon namin asa buka hamu aja perjurat tili-tili muna. Paturuk kamu masuk di tali-tali, nomor kor tali-tali. Buka hamu sudah tali-tali. Do. Nah. Semua di doa inata. Do akai nata sortali nai. So nomor tamu juga juta ho. Nomor dua matar kubir. Semua di doa terhista suara. Raja nami raja bulon. Asasi saya mula suku-suku mula hata nama ni siapa mau tuh hamuna. Di do lekak na di do hata na raja nami hana di do suara musa kata dah usul bulon na. Mau lihat ma raja nami amang pada nama lo nami. Nungata kas rapagida tas kita semua dindahan di balanga. Terlubowi ma di hami bulon. Baliaya rohanami jalalas rohanami amang pada nami. Dinaboy tulus pagi doa nami. Dinakapatuba ulau saur batua di dainang nami on opo kotari boruon. Alani maraja nami las rohanami. Alasa dotan yang nami marhite uning-uningan na pinadungunay. Ope amang pada nami. Nung asik komplas ni rohanami jala sa tokinay taruhonan nami madainang otunganan napar sa tokinan. Nasubot tapok ka do ulang ton marhite na hubuhay hami marhite na hubangino hami tong muna ope asa kamu ma nang napasakat ton tangyang nami pasingkopon tangyang toto mata na martua di mata ima sitakas ni panggabian parhorasan ni amang namaloneng malati ma Malati ma dulu itu hata malati ma na perjulu pahoras sarina tana sarma tuon iset toma-toma muna jadi jo hamu ay perkosi muna na matok asa ami mo pagawid itu tumatak ko sa taruan hari muna magawid para tok na bersepuluh ba tutu asa fanatik ko kusur matuto ito pa tabian bolo tu di fema mga lakat kinadi di day nangon na sarabatuan tu si mau dapat apa saudia ba tutu sana na tu na raja na sa di solo matuto sa mo bater ti karas tawado na bulan nung matuto sa pangiduan ni day nang sarabatuan amaray pa sida alaman berpogo di alaman na sida sa kanido magkadaya ka rahong ni hula-hula nung matuto sa may dalili mo sa tong may satu paggabi ba tutu jadi silam la moro huruf maraja nabi nang silam la may tuga ano tataruho may nataparpudion tu nga na pasatokin na ni dahil petarong marumutuk na tutuwa na tok di bagay sa lasteroha ba tutu idong peraja nabi siya kukihan medyo kudang na stokin na taraja nabi din napola to kapo na raja nabi dang napola to toro gabi jadi dang adong hita na manortor hohom mahit
Kamu hahang di namin pagparang ng punta bulong tua na adong di ikaw. Terlumuyo nga di raja di gula-gula namin, tulang namin, sa tuupong namin. Mula di mga tulang di ang kahatabuda, terlumuyo nga hatatami ang nalibatan tamo, tuhami iman di batuan di nainamon. Posuluhan namin, di ang kahatatami ang katabuda di bakakunay, tulang raja di gula-gula. Tuhan may kabaran namin, apay may tabingan namin, kape ko kami ang itong nigulo namin, tungkot may dingalan di suru-suru may dinagulang, at aboy tutong, boy kami, pinoparin na doon, sa udot, tudulot, tuturuan, mula nigulang pa di pasang tami, Tuhan mo, raja di ula-ula namin, tulang namin sa tupong namin, suwang sa wanima, di amat raja inanta sori para, namak kahologi kami, ulo tumpiyon na kamulatin na mo itandok namin, kita biyang nabi at tungtong tuaman tanibata, saya sikat jamur mahita amang na dua-dua inang sorry pada asa tontok kita majumpa di hadapan surga oh di bagasan las tiroha oh nabi nasib Tuhan orang semadi kita sa laguna gabi madi kita maula di mana Partigian o pasahan kami mga ito mga maulat bang siya kami muna asutong. Ali Tuhan di mata manami na ibigijak na sumarmuda na sumarusok mo ay nasuolo sudah at katawag mo alalaboro sa lalabsuya lubuhan namin di tanoon jala hatok luhami lao satu siya na siya noon so munilang lungan namin yun now jigo tuwari na sora sule mga satu sule mo doon di tanoon jalan tunggal ditinggal mitalingot tu asusuda di bawah nabi asa hubas kami law masuk tu inyanan nabi naralik jalan asa unang tersokot kami molorodo majuhan say pahon mahaprosen nami tuhok asa margeras doa kami maninggalot inyanan pardamulamon aku ni apuli marohan na marsak isol ima akalungan nila Mateo akatotong na biri na sila alam isita mo say taiti jalado marohan namin tuho asal lamanumok kami diinganan na sonang dilabuk mo alam ni anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin amin. Haleluya.
Tumuan saumatua dinata paru-paru bakti ni dainangon ima inang loni boru sihotak opung utari boru ubilin hadari Tuhanta lago pakurnaton ibana tuinganan parsatok kinani sian 2 Timotius 4 ayat 7 sonon mahatani Tuhanta tersurat di sini nunga upasiu para loon nalinggani nunga upauju parluju maki ramot ubain apor siawi. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ya mau sudir ke keluarga 55 ma poparni dainangon mengatapatupa acara sorba 2 mulu dia dan batak pun nama amatian natubipo dan pola gudang de sangat tu sorba 2 mau dibulu alai mulu nunga sangat tu sorba 2 marebas nama marmontor marbodak jadi nunga di patu pahamu di bagasan sadarion sasitong na markite peristiwa kadang-kadang pola siap sakit dan ada pula naik ikut lugu rohakta ala di paksirananon nga sangat ujungna pagdalanan inamon jalanunga majalo boros di mana di umur obat pesal ini 10 tahun 70 tahun di dokter umur di jolma di bordion molo mampu imana molo margo imana boima 2000 tahun alai margongan halu jauh dohon haluton jadi di bagasa tukion nungat tung iko beremonta sakap Tuhan tanah dumenggan nama oma sakap Tuhan tanah dumenggan mulu pesi tatanya kor bersahikon isi matolakca lah berdumur merawat dan tua-tua mulu nungat satu 22 tahun niat secara perdekimon lomo harta gajah umur nilai tua alai ambo secara haposiau nunga dengan de perlujungon ni perdalananna di nguluon obartu akan namalo ngandokon ya hidupon songo nama nyurat buku do adon prologna pendahuluan jadi inamon nunga manuraton isi ningoluna tumbaceget-cegian rata-rata usia harapan hidup jol masonarion ngahelet pikir tahun 22 tahun dohot apa mangkani pasakna itu ayo sonari nama cerikot ayo molunga mago lemperkat sipata ulu gale ira songon anak limanok dan agung begitu alay enggak ala prosea kita lemperkat muna dan bina tutur malen perkat muna hata itu terima firman naik mahal marsi hawalongan marsi pempahan marsi upan asa lamtari dia dibelian keluar minda tua-tuai dung kita ikon akka poparanna iro lakin jadi tawa mandokon aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sonari ikonanong yang pakiri monta songon gajang di umur di tua. Ay mudang lo akan tua gajang umurna alay pinomparna dan mula gajang umurna. Alanya sifatan agura ka persoalan di mulut. Nga gulang na magbayin stress na gulang magbayin marsahit sol alani tondo ikutin buta na binay itu inokton na jul kuligiligi na kiberita na hampir 20 tahun ibadah babel berarti mulu seditaw be 20 tahun mah inokton babel berarti nautang mah haposon nautang mah
perjalanan hidupna. Boy mana marguru-guru hamu 55 mah oparanna di bagasan 20 tahun. Jadi mana gada jadikan namamu dia kapoparanna asa gadi tiruan mah mana di dia pehamu baru kuliah, mana di dia pehamu tinggal asa terus gowarni opung otarion dengan dia kapoparanna alani kabamur hak maibanan dari sedami mulai anok kita sekian udayan saya tong mahamu di bagasan sada meroka dewa tama madongan hamu amin martanian lainnya boleh di Tuhan dinabui kami marpungu di rumah duka titik kion lima padu-padu bakti nidainang yonya simbulun hinang opung utari buru mengatuk macam-macam umur na di hasil namon pola 20 tahun ngay mana di habengun na lahu berdumuru ang kapoparan gamica kita namamun may tuang kapoparan na asa buhay na sila si gansang ibu asa buhay no pabainan namin nagami mabay dosa tuwanupan mo sisa sa lulusan na sila asa tama na sila manjalo paso-paso siya iring-iring pagdalanan namin tukar ko lawang buwan pagkiniday ng ngon pasahaton Yesus Kristus Tuhan namin martanian kami Tuhan. Amin. Mamerin terakhir inang natahulong yun. Ditutup mah. Abang Pak Tuksani. Di surga doa
na burjuroha situ dan tiga di banua tonga dong atana tok tong burju atong taban ma Jesusi tok tong ale tai Saluhut pinoper ni inang natataruhonon keluarga si Bolod 05 keluarga si Hotang asa taparadema tamulai macarata marede hita siap bukuede nomor Ale lonni si Hotang siatano do parmula ni dagingmu mula may gabetano alai Tuhan debata nama nopaho dohot Tuhan Yesus Kristus na paluako siat dosa dohot todi porbadia nama joho Tuhan uluan na sorasuda iba mengaramoti orbu ni bakem pai maro ari parpudi amen martua do kana mate marhite-hite Tuhani olat nyon olod ni nato dii asa maradian nasida sian aka ulauna ay namangihut tu nasida do aka naniula nasida amen martang yang maita ale tuan debata manami na di bano gijang odo debata na puna hami rodi sude ngolunami say lehon mahiras ni roha di hami asa marlas ni Roma sa hatu tanganmu mato dinami do daging nami asa unang lilu hami di ujung ni ajal nami say lehon to dini malo gunugu hami asa di ramoti hami molo hubulus sami rura ni linggo manihamatiani asi maroham say pamasuk hami sogot tuha sonangan na sundenggani amen. Jadi laos marede mahita siap bukuede nomor 330 ayat sada. Maita mangido di bagasan tangiang alea manami. Alea manami na di benua gijang, saya kinarbadia magwarm, saya ro maharajam, saya saut malamanu kami berkausan na di benua gijang. Leo makani saya ro hawal setiap hari, saya sedang sedang sama kami.
Ilo sa dumaan na matulot ang Tuhan. Una kami kulihat itong itsura. Bago mahal sa pangako. Ay hora na panahagaw. Do tagugur. Rodi sa sampon sa liling na. Amin na sinirohan na siya Tuhan ta Jesus Kristus. Doholom ni rohan na siya debata ama. Doho parsoran ito di purbadiya manatoktong. Mamasu-masu hamu sa luhod na. Amen. 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 Saluhut na madongan ni hamu ka pinopar keluarga sa sipulon ng sungi boros hotang. Totong tuhat tama na madongan niyamu akatudik kinanangro. Sa totong dibagasan haporsyaw kita madalani akari ari ning uluta. Song ni manaboy hubay kami dongon pagkubasyon. Di parmoting ni inang nataholong yon ang keluarga. Ulo tunga karong nahurang lubi tuhat tama na madongan ni hamuna. Tong diramong ti debata di mana bo pasatami di badungan semua madongan maulate pinasama tu keluarga tapi godang ma dihita salhut na tarlumong di ma dihamong na pangulan ni Hurian ami so ni nang amang pagdika ami siyang keluarga menang nabo na hasuhuton maulate ma di pelayanan muna naun dihamu mangduhon jala melayani makubasi dihuriatkan mulai dari nangon mulai sa rumah sakit totong loroh hamuna ke rumah sakit dia salah ninon pasaat kami mau lihat godang tu hamuna pangulan ni hurian nami amang padita nami soni nang akarwas na saluhutna walan hata do nabuhi terpasahap nami ang dia ma tuhat totong namang liag gogo di hamu nalaw totong makobasi di tonga-tonga ni Suryata ya Tuhan gogo di lewat bisuk jada di lewat Tuhan tetap pasu-pasu ngulutung peholan hata mau liate na boy terpasah nami tiap-kion bakamat kadung na martua de badama na mga lehot di hita sa luhut na pasu-pasu na sidok buti mau liate